Maabitha borithi kaunti ya Nakuru nimahithukitie rita ngiri cia njohi cia ibango gicigo-ini kia Manyata mwena wa irathiro wa kaunti iyo. Njohi ici iria ni hamwe na Chang'a na Kang'ara cihithukirio nyumba-ini imwe iri rathie na mbere na gwakwo. Hindi ya gutafanio kwa firigiceni iyo, borithi no mahithukirie ngari imwe ya mundu kiumbe iria irekwirwo nio ihuthagirwo hari ukui wa njohi ici. Munini wa County Commissioner gicigo-ini giki Omar Haji augite ekwirwire ni mekirio ngono hindi ya firigiceni ino na ni megutigirira ni mekia ngono mwene biashara ino. Tumefaulu kunasa. Hapana ile nasa hiyo ngine. Hii ni kushika. Karibu 2,000 lita 2,000 ya Kangara na Chang'a pamoja na gari ya kusafirisha. Oho, komanda wa borithi gicigo-ini giki Barnabas Kimutai uria unyitete itemi firigiceni ino ni uritie muingi kunyitanira na borithi kuhurana na njohi ici cia ibango kaimana. Leo tumeweza kunasa hizo pombe vile mnavyoona hapa sasa, na huyu mama amekuwa akiama mara kwa mara, tukikonga mahali huwa anaama. Mpaka sasa wa leo amekuja katika the new building ambapo hatunge suspect, lakini network yetu naye iko sawa. Njohi ino iredio icigo-ini cia Bahati, Nairobi na Nyahururu. Handu-ini ha Inooro TV, Getwo Muthoni wa Wangari.